isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Adtoy kami manen nga umay mangliwliwa kada kayo babaan daytoy drama wenno programa tayo alagip ti napalabas. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Agyaman kami iti kanayon ngayon kay panagdengdengeg kadagiti drama tayo. Ti surat ngayon ta ikan biag ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan asindi ti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsuratak gaputa kayat kumat nga ibinglay to'y pakasaritaan ti biag ko ajak tupulos malipatan. Relihyoso dagiti dadakkal ko, iso nga inyob ubing mimet nga agkakabsat ti sumsumrek iti simbaan tunggal aldaw ti Domingo. Idi adda akon iti high school na adda anak iti crush, iso ni Sandro. Saan lang agwapo, nasingpet ken nagagatpay. Amok daytoy gaputa malaksid nga agkaadalan kami, agkaaruba kami pay. Idi naggraduar kami iti high school, intuloy ko tinagadal iti syudad ti Baguio. Nimet Sandro, simrek iti vocational iti La Union. Ditoy kung arudan arugyan ti agsalaysay. Agsubli ka din ni Bagyo, Cindy? Wan, Sandro. Mabitlaan nga rod, tala ti tricycle. Ha? Itulod ka niti pagurayam iti bas nga agpabagyo. Ay, saanan, Sandro? Magmag na akon ama panijay. Sana balet as sidagmatlaan. Magmagna ka, kat nagputot. Kataan niya ko ma. Nairwamak matan. Mabitlaan taalaak ti tricycle. Urayan nak ditoy, wen? Saanan ko naklangarudan. Itulod ka nga ruden. Urayan nak nga urayan Mabiitak laeng. Nimat Sandro tinag-text. Basaag. Hello, Cindy. Kumusta kan? Nakadanon kan iti dagos mo? Replyak. Sandro. Ket agyaman manan iti panangitulod mo kanyak itay. Aday ta? Naisend kon. Ay, naimbaglangan. Tasaan unay at traffic. Iso anakadano nakadagos dito'y dagos ko. Nag-reply matadagos ti loko. Agpabagyo ak inton bigat. Agkita ta ko ma no saan ka abisi. Apo! Pagatlapayag nagtiisang mo, best. Sika talaga, Mira. Siyak manan adagos tinakita. In love kan samat, best. Anya? Uy, manipod nagamamot na. Awan pa'y inyam amom a boyfriend mo kanya. Ha? Di mat imbag kan ka. Istrikto dagiti parents ko. Iso abawal pa yung maki-boyfriend dak. Agadalak pa'y best. Ay nabay am kadidagita parents mo. Patsik ang maawatan da ka no bilang maadaan kay ti boyfriend. Basta di ka pa'y ngamin agpaspasikog Anya? Agyamanak ta pinatgam ti panangawis ko kan Cindy. Awan anyaman na, Sandro. Ang jak mabalinti agbayag. Anya? Ni? Apay nga Wanak man no awanan ti klasem.
Amangan nga min no adda makakita ka data ditoy. Kat makadanon pa ije balay. Ah, awan met siguro. Saan talaga nga mo Nasaysayatan jag siguro, Sandro. Okay. Aywan gayam. Anya jay ko na mga ibagam kanyak. Ay, kwa, Cindy. Anya day jay. Ibagamon Sandro. I love you. Anya? Nabayagan da ito yung marikrik nakparakan ka. Sandro. Ay ayatan ka, Cindy. Amok nga'y ayatan nakman. Iso adi ka kumaagduwa-duwa ang mga klon kanya. Sandro. Amo mati sitwasyon ko saan ka di. Sanak pa'y amabalin ang makinobyo. Aging ga sa anak ang nagturpos. Di ilimot na pa'y laang ti maipapan ka data. Anya? Wanan, boss. O, sige nga, Rod, tamaturog akon. Masapak pa inton bigat. Okay nga, Rod, bakit? Good night. Uy! Anong bakit ka dyan? Santa pa'y mat nga agasawa niya? Isuntumot lang ti turong nasaan ka di? Anya? Sika talaga. Maalala. Sige nga, Rodan. Ide pa kung daytoy, Sandro. Makaturturog ak ngamina na talaga. Sige, bakit? Good night. I love you. Good night, Sandro. I love you too. Bye. Itay ka pa'y ateks dita, Sandro. Pinakan mo ka dahin dagiti babang. Wen tatang, nalpasen. Ninanang mo nga. Anya oras ka no amapan mo sukunay ni di palinggay. Iso nga ro ti tetext ko tatang. Awan pa'y matreply na. Mapan kalat tayo dyan na. Amangan mo no awan lod na. Sumip nga itay. Amangan no itay nakapay nga urayan iday. Wen tatang, mapanak nga ro din. Kumusta nga iti panagadal mo, anak kao? Okay lang, matatang. Saan ka kadi ang marigatan iti kurso nga alalaam? Saan matatang? Saan amarigatan tay sumo nga ro ti arapaap na lakay. Ti agbalin a nurse. Husto kayo, nanang. Ay kat nasayaat nga rod ano kasta. Igaad mo ti agadal, tapno makagraduar ka. Iti kasta, at dantumat katulungan may amang paadal kadagiti addaim. Wan tatang. Di kay madanagan. Tatalagamat nga igad ko ti agadal. Agadal kayo ang naimbag. Taday talaang ti maipatawid mi kada kayong agkakapsat, anak ko. Husto ni nanang mo. Ketnay, ti kanayon ko nga ibilin Saan ka pa'y ama kinubnubyawan? Disturbo lang daytay ti panagadal mo. Wan tatang. Malagarudan. Maturog tayawn, tamasa pa tayo pa'y amapan makimisa inton biga. Rabiin, Sandro. Agawit kan. Siyak ti matandanagan kan ka. Awan ti rumba nga pagdanagam kanyak. Kabaalak ti bagik, bakit? Alawanan. Agawid ka nga rodan. Tamaturog ak matan. Awan samot din bas amaluganak ngagpalaon yun. Maturog aksan. Masapak tulaangan inton bigat nga agawid. O sige. Ang dita ka sofa maturog Saan adito'y kama? Uwan ka di. Danag mun aya. Oy. Amok ti pampanunutam, Sandro. Anya? Si Kamet, advance ka launay. Awan ti kasta panunot ko anya. Oh, si Kapay. Good night kiss man nga rod, bakit? Uray may salaang. Please. Insan, Oh, si Kamet gayam insan Ronnie. Itaman pa'y asika tinagpalingke. o insan.
Imbon na nga ron na. Adda nga min kano aramidon na. Gusto mo't tapno mapadas mo mat agpalingke insan. Wala insan. Insan. Ikilwan nak man nga ron iti saggay sa kilo patatas ken carrots. Uwan insan. Oh, anya pa iti katangam. Adala ko masibuwes kang bawang. Adda Ikan nakiti kagudwa kilaw. Sige. Mabiit lang insan. Ayong gamin sa. Nalabsa mo ni Cindy ang magmag na itay. Apay nga adi mo nga min napansinukon dyan ubyam. Shh! Tangiwat mo insan. Ayong gamin na. Sorry insan. Nalipata mo tay. Limit kayang ti relasyon nyo na. Talaga si ka insan. Di ka man makaidulin iti sikreton ako nak. Bakit? Apay Ador. Awan ka di madmadlaw mo iti anak ta. Ni Sandraw tidak na kamatam. Wayne. Awan mat. Apay, anya nga min ay ati madmadlaw mo kenkwana. Kanayon ngagpabagyaw. Agtansamot sarsarakan na ijay. Anya nga iti ang mumlakay. Ang mga nadamot ng nobya jay anak ta. Kasta nga taya bakit? Bayam, tadamagak to ni Sandro. Iti kasta, santa kag pugpug to. Wen man bakit? Nadlaw ko pa'y kami nakasla at adda agimagat dyan at ta. Nangag ko nga da kasarsarita na iti cellphone. Kat kuna na nga agurnaw. Ay, nay. Ay, ko talaga nga ron ang adan nobya dyan anak ta, Ador. Nalabit akas ta bakit? Damagam tuman nga agpaisaw. Apay ni Sinday. Saan ka di ang makaawid ita bakay? Saan ka no, lakay? Ado ka no tinasken nga ilipas na a project day di pagadalan. Kasta ka day. Wen, Ket saanan anak imismisa no kasta. Kanayon sa amot ama kumikom iti pagadalan da. kuna namat ang makimismis sa ijay syudad no kastoy nga aldaw ti Domingo. Ay ket nasayat nga rod ano kasta bakay? Wen, sana balay, taagawid tumula ang kano, apaman amalpas na dagiti project da. Malaag robot ka mat nga rodan tanay. Aldawain. Diyak kaya timala daw ijay simbaan. Awan mo't ni Cindy iti nagtugawan mi. Tapanan na ngay nga ta. Mga ano na pa ni Miss Bo. Isumati mo awag. Sumatak. Hello, Cindy. Sa dinutayan mo. Apeng awan kamutan iti nagtugawan ta. Pasensya kan, Sandro. Nakitak namin ni Auntie Helen. Iso adi nardaras ko ti Pimanaw. Diyak kaya't amakita na ti panagkadwata. Ha? Sa dino ti nakakitaam? Diyak mat makita dito yung unag ti restaurant. Diyak lang amo, numangan mo't dita. Basta nakitak itay. Ang mga no kaing ingas na laing mat ati nakitang bakit? Sanak amabalin nga agbidon, Sandro. Talaga ani Auntie Helen tinakitak. Sigurado ahak. Okay. Kahit sa dino nga roden tayan mo, agsubli ka dito yan taurayan tati in order ko amakan. Kwa, agsubli ako ni Jem pagadalan. Adapay nga min klasek. Anya? Sorry, Sandro. Baliwan tantulangan ti Romuald. Anya? Ang Cindy... Pasensya ka na talaga. Sige ha, ada akong dito'y pagadalan mi. Bye. Ay, mabait lang, Cindy. Cindy! Awanan. Inidip man. Anya nga rod. Siyak laangan at imangan kadagiti in-order ko. Sayang mat. Oy, Cindy, andan samot ilimlimod mo kanyak, best. Anya kay kumamat ilimlimad ko kan ka, best. Kanayon nga adda ka tetext kan kain inawag mo. Iso ka din dahi tatinubyom.
Ah? Sika talaga, Mira. Tila madmadlaw mo. Apay, gaputa ada ka text. Kan kain-inawag ko, adan nobyo. Ay sus, babae akmat bes. Amok da kita klase ti panagis-isem. Anya? Iyam amom to man mat kanyak tinobyo. Awan pa'y nobyo, bes. Ay sus, todo dinay kapailaang mat bes. Kabisadok dagitan a panagis-isem kunak manen. Kunak man, magkita kayo pa kinisindi. Sakbay nga gawin tayo san. Wen kuma, talaga nga iso ti planok. Saan pa'y kanumat ana dismiss iti klase na insan? Anyat orasan aya. Nasapa pa'y may. Urayan ta na. Saan insan? Ag-review pa'y kano, kalpasan ti klase na. Kasta? Wen insan. Ay, talaga nga ron nga gawin tan. Wen baliwak tulangan ti mang sarungkar ken kuana. Anya ka di, Sandro. Di naksalabayan na kasta. Amumat nga data dito, Yurwar. Ay, sorry Cindy. Holding hands latang aro din. Nakarkaron ajak kayat. Anya? Amumat ti sitwasyon ta, saan ka di? Saan amabalin nga da makaamo nga gayan ayat ta? Anya nga nga tiganas na, nga agayan ayat ta. No ultimo pa nang salabay, ken panag-holding hands ta, ket bawal. Sandro, di mat napagsaritaan tanday to'y abanang. Wen ngam sobramatan, bawal amin. Sandro, Jaksan maanusan ti kastoy a relasyon. Makauma. Sandro! Sandro! Anya ka tatirumbang nga ramidag. Napagurak samat ta ni Sandro. Di naman tan sungsong batan dagiti text kan awag ko kan kuana. Anya nga tan wagawi daklangan. Wen, kasta ti aramidag. Iti kasta, makitak ni Sandro. Bareng makapagsarita kami matlaang. Nagawit ka matsinde. Kunak man no kunam nga ag-review ka ita alawas. Wen tatang. Ang agsubliak matlaang inton bigat. Nalipatak ngamin ti may sa alibrok dito'y balay. Jak na ala, idi na minsan ang nagawidak. Kasta ka day. Wen tatang. Sige nga raw, tarumuarak beek. Mapan ko man kita ang dagiti mula ka natang. Sige tatang. Ay, kaya't mo ka day, taiyalaan ka itinatang. Tapno saan nga isupay agat-gatang ang midjay syudad. Ay katwan tatang. Ang basit laang, tamang ano jak tumat laang masida amin. Sige, taiyalaan ka nga raw, danakaw. Wen tatang, kat agyaman nak. Cindy, sorry iti inaramid ko na minsan nga altaw. Sorry, Mad Sandro. I love you, Cindy. I love you too, Sandro. Aday takamanan ako nak, Sandro. Sorry. Diyak lang amin malapdan ti bagik. Amumat no kasano ti panagayat ko ken ka. Wanan, ang saan pa'y nga ita ti umno agundaway. Sapay ko mata maawatan nak. Okay. Ang agingkat ka ano may ti panaguray ko. Saan na bali? Tamaudin atawan ko iti korsok. Sumagmamanulaangin abolan ti urayan. Agradwarak ton. Kayat ka di asawan day ta? Amabalintan tumatan nga ipakaam mo kadagiti tatakkel mo nga agayan ayatan? Katwan Ay na, nagsaya atin no kasta bakit? Wan, isungagan anos ka pailaan ka di, Sandro. Dumteng tanto di ta. Kahit kasano, anya nga iti plano mita. Nakagraduar kan.
nakapasa ka pa yan iti board. Agaplaya kon ay iti trabaho. Ket, kasanutan. Kasanon ti kunam apan ng ipudnuta iti dadakkel mo. Iti maipapan ka data. Sandro, saan pa'y nga ita? Masapul a maawat akpay iti trabaho. Iti kasta, awan to ti rason a pagpungtutan ni tatang kadata. Anya, Naskan ngamin nga agtrabaho ak. Amumat nga dupay dagiti kakabsat ko. Tulungak pa'y dananang kantatang amang paadal kadakwada. Nang runa kat agkolehiyo matan ni RJ ka ni Melody. Cindy. Di mat napagsaritaan tanday to'y abanag. When, Sandro, basit laengan a panaguray. Okay? Di ka agdanag. Tama pasamak tumatlaeng dagiti plano ta. Alaam amin ang akwartam kanyak kunam Sandraw. when nanang. Day, apay, pangusaram. Igatang ko iti buryas nanang. Ken pagpuunak nga agmula iti natan. Day, anuam ti buryas anak kaw? Ay kitarak nag-ananang padakkelek. Tasakon tumat ilako. Ah! Kung naglakit din, wag taraken kan iti maparte inton ikalay sam tinubiam. Ha? Adan nubiam, saan ka day? Ay, kuha nanang. Owen, adda. Urayek pa'y kano makabiro kiti trabaho na. Sakbay ti panagsimpami. Ay, taga-ano ngay matinubiam anak kaw. Iyawid mo mat iti kasta, maam-am mo mimat kani tatang mau. Ha? Uwan to, nanang. Madanon to day tagundaway. Ang panagkunak. Am-am mo yun. Ha? Am-am mo men kunam? Uwan, nanang. Nay, asino ngay? Asino ngay tinubiam anak kaw? Apay no agabrod kalaangan sinde anak kaw. Ha? Mayatak, itinakunan ni tatang mo, Sinday. Ang, Adayo adakdakkel ti sweldo ija abroad ngam dito'y Pilipinas. Nang runa kat may saka anars. Ay, Tata. awagak tuman ni insan lite. Damagak no anya dagiti requirements nga ag-apply ija ayan na. Kun ibagak matla nga tatulungan na ka iti gastusem nga aga-abroad. ay, kuhana na. Hindi ka nagkidkid anak kaw. Agbiro ka kidin iti Amerikano ijay. Ta isaw ti pakiasawaam. Anya? Huwag nga rod napintas ka mat. Kun nakaadal ka pa'y. Iso amayat akmat iti imbaga ni tatang mo, Sinday, anak ko. Anya, agabrod ka kunam Cindy. Wen Sandro, iso nga minti kayat datatang kan nanang. Anya, ang Saan na bali? Mabit lang matidwa taon na kontrata kay Jay Canada. Cindy. Di ka din agkad-kad, Sandro. Bayam, tain inutat nga ibaga kadatatang kan nanang timay papan kadata. Agpaiso. Wen Sandro, ikarik day ta. Kumusta ka ditan bakit? Kumusta ti trabahom? Okay aklang dito'y Sandro. Sika, kumusta ka matan? Daytoy, kanayon ang mailiw kan ka bakit? Kailiw ka matuna yan. Aywan gayam, naibagam ka din kadagiti dadakkel mo ti maipapan ka data? Kwa, saan pa'y Sandro? Bayam, taibagak to apaman ang makaawidak dita Pilipinas. Kunak man no inutam ti agpudno kadakwada, kabayatan ti kaddam dita Canada. Wen, kunak lang arudan. Di ka di madanagan, takasta talaga ti aramidag. Saan ka di ngamin nga iso ti pagtungtungan ta? Igaid mo kit di ti trabahom dita. Agurnong ka, iti kasta,
Adan to aramatan tangag kalaysa. Nabayagan anak ka urnongak bakit? Si kalaangan ti ururaya. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Denggan ti may kadwa apasat ti pakasaritaan ni pagayam tayo asindi, dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.